A constituency tinalong ki paman pon bomason thak-thaksi Sarupathar MAC constituency apharman lakha-3 Dilawjan along Unity, Victory and Prosperity Rally Amai ki paman pon. Lason si niphai inkore hiniani anarlo porpen lakha inkore hini Sarupathar MAC constituency ang kang apharman lakha-3 Dilawjan pathu aklam along Karbiang Autonomous Council pen Unity, Victory and Prosperity Rally ki paman pon. Unity, Victory and Prosperity Rally Amayalong Aluhi Sarpuaman pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numal Momin MLA Dorsing Ronghang MLA Bidya Singing Leng EM Surjo Rongphar MAC Kadom Terangpi EM MAC and Parta Manping Kido Kithe Kidingatum Chitong Dun Bangso Amayalong Sarupathar MAC constituency ang kang non kichari bom BJP Racharya Songatungsi Ason Kaching thura saya motame BJP tumpensi nangpi pajir ponthegji lasi Sarupathar MAC constituency kapaching thur jia phantame non ningkan siang bong Sarupathar MAC arlo towar me lang pendanglok kaching thura sai patang pon epubuta bangso amayalong ningje pon Bangso Unity, Victory and Prosperity Rally Amayalong Congress APHLC UDFS lapen Independent pen kadukawik bangpharo plira phokebra plia phai BJP Racharya Songalong armu chipa ogdunsi kadukawya phanta dengponsi Unity, Victory and Prosperity Rally Amay mission pen pechun pon রাস্তা আঁচনি ৰাইজে আপত্তি কৰা হৈছে এই গোটেইখিনি আঁচনিবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাইজৰ লগতে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই অভাৰতে আজি ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৱাবাৰ কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন এজেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি APHLCৰ মণ্ডলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ কেণ্ডিডেট এই গোটেইখিনি লৈ আজি 451 আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সুবিধা আপোনালোকে জানে আজি যোৱাৰ লগে লগে আজি সংখ্যাই বাঢ়িছে তেওঁ ইজন যোৱাৰ লগে লগে আজি 451 ইয়াত বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনীতি দলৰ পৰা Balipathar pen Projanterang Karbiang Long Live